Jangmi poni phai Chriser Kebarni Raikom Saikhia tum Lahorijan Police Point along Kiton Kilang Asai Dengpon Bomahut 529.36 gram raki hormu nepdun longlo laso long kachingnang hini abangphu tum Raikom Saikhia redeng kachingnang Raikom Saikhia tum joy pen raki hormu ke pon kang hu po birta kilong teng pen Dilai Police Station ke parlopon Lahorijan Police Point along Central Reserve Police Force Mati CRPF 20 Battalion Dilai Police Station lapen Lahorijan Police Point atum chilang pet pen ar sigjit pen kiton kilang asai dengpon lo labang so por hut anikang sampor phai pia por malom EC Tata DI a motor registration number AS11DC 4350 Dimapur anat pen bang bomahut Lahorijan Police Point along khangdun lo laso hut angton pen kirika kurga sai sitaming dengpon lo kirika kuru pon bomahut likebra pri raki hormu abor longpon lo kaddu kawe pangrum pen 529.36 gram anduji labang so raki hormu laki heroin ta hyposi birta ritun long jong si labang so raki hormu hithelong jorpon lo pulotang te puti ki thom anduji labang so long kachirabdun manipur pen ke bang hinya bang photuma phansitami nep ingnang pon lo kachingnang check abangphu atuma men laki TH Tomba Asopo TH Bobby Artaninkan Inkoraisi Manipur along rialong kedo hiang thang palak arong amikar lapen Manipur along rialong kedo hiang thang palak arong amikar Pusam Kasim Ali Asopo Pusam Abdul Hasim Pusi pangthekonlo Angsoraki hormu John Das EPS SDPO Bokajana Thengnosi kenep lapen kachipari deng ponasai dengponlo Bukajan pen anantirang karbing long lai